додаракон, хоҳаракон, падару модарон ва ҳама нафароне ки айни замон аз тариқи экранҳояшон моро тамошо карда истоданд. Бале, барномаи Донояк аст манзури шумо ва иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 41-ки ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошанд. Пас бо мо буданро фаромӯш насозед, чунки ин барнома низ ба мисли барномаҳои дигар ҷолиб хоҳад буд. беназир 7 сола, духтараки чақон ва хушчақчақ аст. озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк кардан метавонад. шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ мебошад. бештар тасвир намудани манзараҳои кишварамонро дӯст медорад. иброҳим 7 сол дорад. ӯ низ зеҳни тез ва нутқи бурроро дорост. вай аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро ҷамъутар карда метавонад. бояд гуфт ки иброҳим иштирокчии фаъоли озмуни шаҳрии Донояк мебошад. шуғли дӯстдоштаи ӯ гӯш кардани афсона аст. дар машғулиятҳо кӯдаки хеле фаъол аст. асмоа дониши хеле хуб дорад. шеърҳои зиёдеро аз бар кардааст ва нутқаш хеле бурро мебошад. дар гурӯҳ духтараки фаъол аст. асмоа имсол ба мактаб меравад ва мехоҳад дар оянда муаллима шавад. имрон писараки боодобу ширин сухан аст. зеҳни тез ва нутқи бурро дорад. дар машғулиятҳо фаъол буда мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. салом бачаҳо. Салом. ба барномаи мо хуш омадед. чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи Донояк аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволӣ пешниҳод мекунам. агар омода бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. омода ҳастед? Бале. пас бо диққат бошед. саволи якум чунин аст. дар рӯи ҳавлӣ 3 буттаи гул буд. дар ҳар бутта 2 тои шапарак нишаста буданд. ҳамагӣ дар рӯи гулҳо чанд шапарак нишаста буд? кане ки ҷавоб медиҳад? ҳанӯз ман саволро ба итмом нарасонида Иброҳим даст бардоштанд. пас бе ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат Иброҳим. Дар рӯи бутта 6 та шапарак буд. Иброҳим, шумо мегуфтед ки инро аз куҷо пай бурдед? 2 ҷамъи 2 6 мешавад. 2 ҷамъи 2 5 намешавад? Не. бачаҳо, Иброҳим дуруст мегӯяд? Бале. пас офарин Иброҳим, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. саволи дуюм чунин аст. Аниса ва Далер ба саҳро рафтанд. онҳо 6 даста гул чинданд. 2 даста гули зард ва дастаҳои боқимонда гулҳои сурх буданд. гули сурх чанд даста буд? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Иброҳим. Гули сурх 4 та буд. Иброҳим, шумо мегуфтед ки кадом ададҳоро бо ҳам ҷамъ кардед ва ё тарк кардед? ман адади 2 ҷамъи 2 кардам мешавад 4. дар аввал чанд даста гул чинда буданд? 6 даста. 2 дастааш зард буду ва 4 дастаи дигараш бошад сурх буд. яъне Аниса ва Далер чанд даста гули сурх чинданд? 4 даста. офарин Иброҳим, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. саволи дигарро мехонам. бачаҳо, бо диққат бошед. дар табақча 4 дона себ буд. яктоашро ба 4 қисм тақсим карданд. боз ба табақча гузоштанд. дар табақча чанд дона себ боқӣ монд? марҳамат Беназир. дар табақча боз 4 та себ монда. Беназир, шумо мегуфтед ки инро аз куҷо пай бурдед? чунки мо ягон себро нахӯрдем. офарин Беназир. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. 5 шакли геометриро номбар кунед. кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Иброҳим. 3 кунҷа, 4 кунҷа, рост кунҷа, ним давра, байза шакл, силиндр. офарин Иброҳим. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти аввали барнома низ ба анҷом мерасад. биёед холҳои ба дастовардаи иштирокчиёнро дар шарти аввали барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол шавад. дар натиҷа Беназир 1 ва Иброҳим бошад 3 холро соҳиб шуд. моро 2 шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем.
خوب بچه ها میگذاریم به شرط دومی برنامه. با دقت باشید سوال یکم شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: در فیلم تصویری پرستکواشنا یک خطکشان است. نام او چیست؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت اسما. خطکشان رو از این فیلم پشکین مینامد. اسما شما این فیلم تصویری رو تماشا کرده اید؟ بله. این فیلم تصویری به شما پسند است؟ بله. آفرین، خوب میگذاریم به سوال دیگر. خوب بچه ها سوال دوم چنین است: یافتن حرف های پرتافته شده. حاضر من به شما یک چند کلمه ها رو نشان میدهم. شما باید گویید که در همین کلمه ها کدام حرف ها پرتافته شدند. خوب با دقت نگاه کنید. عمران مرحمت. و ت ا ن. عمران شما میگفتید که در این کلمه کدام حرف پرتافته شده است؟ حرف ا. اگر همه حرف رو یک جای خونم کدام کلمه حاصل می شود؟ همه حرف یک جای کنه کلمه وطن حساب میشه. آفرین عمران، خوب به کلمه دوم نگاه میکنیم. م ا ک ا ب. در اینجا کدام حرف پرتافته شده است؟ ت. حرفی ت. اگر این حرف رو یک جا خونم کدام کلمه حاصل می شود؟ در اینجا مکتب نوشته میشه. آفرین عمران، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها رسیدیم به سوال سوم شرط دومی برنامه. سوال چنین است: کی برای ما شعر قرائت میکند؟ همه شعر میدانید؟ بله. مرحمت ابراهیم. وطن وطن سرشتی من، بقا و سر نوشتی من، زمین و زرد و هشتی من، بهشتی من بهشتی من، محبتی تو رنگ رنگ شکفته روی سنگی تو، 100,000 آرزو 100,000 رنگی تو، دیار و شعر و یاسمن نوای تو نویدی من، زی چشم اولی خدا رسیده ای به من وطن. آفرین ابراهیم. مرحمت عمران. وطن 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 جان، دوای ما تنها جان، چون پدر و چون مادر ما گرفتی دربر. آفرین عمران. من اندکون کوان شدم، چون لاله خندان شدم، خانه رو و طبخشو دختر چقان شدم، خسته از خواب هر سحر شوم تو ایزه و در همه کار خانه رایتیم و مادر. آفرین بنظیر. زیبا دیارم بخت و برارم، با تو همیشه من فخر دارم، ای ملکی آباد ای ملکی آزاد، من با تو هستم فرخنده باشا. آفرین اسما. بینندگان عزیز، طوری که شما پی بردید به این سوال هر 4 اشتراکچی ما جواب درست دادند، پس به هر یک آنها یک خالی داده می شود. خب بچه ها سوال چهارمی شرط دومی برنامه رو می خوانم. با دقت باشید. در افسانه گرگ نادان بوزیچه گرگ را چگونه فریب داد؟ کسی که جواب می دهد؟ مرحمت ابراهیم. گرگ نادان گفت که من تو را میخورم بوزیچه. بوزیچه گفت تو مرا نخور، من حاضر روم پیاز و زیره خورم، گوشتم با مزه می شود و تو بعد مرا خور. گفته از گرگ نادان گریخت. ابراهیم بعد بوزیچه پیاز و زیره خورده آمد؟ نه. او گرگ را چی کار کرد؟ گرگ را فریب داد. بعد بوزیچه کدام حیوان به نزدیک گرگ آمد؟ بعد بوزیچه باز گرگ اسب را دید. اسب باشه چی کار کرد؟ گرگ را خورد؟ اسب نیز گرگ را فریب داده از گرگ خلاص شد. یعنی از اینجا برمیاد که گرگ چی بوده است؟ گرگ نادان بوده است. آفرین ابراهیم. بینندگان عزیز، در همینجا سوال‌های شرطی دومی برنامه نیز به انجام میرسد. بیایید خواهی به دستاورد اشتراکچیان را در شرط دومی برنامه حساب کرده میگذاریم به شرط سومی برنامه. شرط دومی برنامه دایر به افسانه و فیلم‌های تصویری ترتیب داده شده بودند. در این شرط به نظیر یک خال دیگران باشند 2 خالی را صاحب شدند. با ما بمانید و نتیجه شرط سوم را یک جا تماشا می‌کنیم. خوب بچه‌ها با دقت باشید. سوال یکم شرط سومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: حشراتی که تار میتند چی نام دارد؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت اسما. این حشرات تارتنک هست و در کنج دیوار یا در بالای درختان تار میتنند.
برای همه وی را ترتنک میگویم. خب اسما میگفتید که شما یک عمر ترتنک رو از نزدیک دیدید؟ بله. در کجا دیدید؟ در شاخ درختان. در خونه‌تون ندیدید؟ نه. آفرین اسما. خوب میگذاریم به سوال دوم. سوال دوم چنین است، با دقت باشید. هنگامی خشک کردن کدام میوه مویز حاصل می شود؟ مرحمت ابراهیم. ما انگور را در آفتاب میمانیم و آن انگور ما مویز می شود. یعنی از انگور ما مویز میکنیم. آفرین ابراهیم، جواب شما کاملا درست است. خوب میگذاریم به سوال دیگر. کدام حیوان به انسان شیر، گوشت و پشم میدهد؟ مرحمت بنظیر. مربیمون گفتن که بوز به ما شیر فایده آور، گوشت و پشم میدهد. بازگاه به ما گوشت و شیر میدهد. برای پشم را ما استفاده نمیکنیم. خوب بنظیر، شما میگفتید که شیر گاو را دوست می‌دارید یا شیر بوز را؟ من یکم بار شیر بوز را نخورده‌ام. دارم شیر گاو میخورم. آفرین بنظیر. خوب میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است. کدام حیوان برای یافتن جنایتکاران به آدمان کمک می‌رساند؟ مرحمت امران. سگان هستند که آنها برای یافتن جنایتکاران یادم میکنند. آفرین امران. بینندگان عزیز، در همینجا سوال‌های شرط سوم برنامه نیز به انجام می‌رسد. بیایید خواهی به دستاورد اشتراکچیان را در جمع حساب کرده غالب را معین می‌کنیم. дар шарти сеюми барнома низ ҳар як иштирокчӣ пешдастиро аз даст додан намехост. чун ин шарти охири барнома аст, кӯшиш мекарданд холҳои бештарро ба даст оранд ва дар натиҷа ҳар як иштирокчӣ як холиро соҳиб шуданд. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани се шарти барнома, беназир, асмоа ва имрон се холӣ, иброҳим бошад 6 холро соҳиб шуд. аз ин бар меояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо иброҳим мебошад. иброҳим, ғолибият муборак. бинандагони азиз, тавре ки шумо пай бурдед, иброҳим бо ҷавоб додани 6 савол дар байни 4 нафар ғолиби барномаи имрӯзаи мо гаштанд. пас биёед ба хотири иброҳим як қарсак мезанем. آفرین ابراهیم، غالبیت مبارک باشد. شما اگه گفتنی دارید؟ من خیلی شاد هستم که در این برنامه غالب آمدم. ما نیز خیلی شاد هستیم که شما و دوستانتون در برنامه امروزه ما شرکت ورزیدید. بچه ها شما رو افتاده نشوید، چون که اشتراک در برنامه ما این خود یک غالبیت است. بیشتر خوانید و در دیگر برنامه های تلویزیونی بهارستان شرکت ورزید. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه نوبتی دو یک به انجام میرسد. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند بمانید. خیر.